Саскы маннайгы брахынниктарганан үгіз жоноттан керен ардаргар бәләк ылалар манайқа Россельхозбан потребительской кредитке саңа акциялары білдірді. Бұ туынан бейеқа финансовый эксперттер Россельхозбан сақа сиринәғі салатын директоры Василий Васильевич Тимофеев ылжыттыр, онна директорин солбуячы Афанасий Иванович Лугинов. Үті хасырдыны. Василий Васильевич, Россельхозбанға кредитке, бұл потребительский кредитке асылағы ставкаты 9,9 брендові ағалан болар. Тобы бейеқа саңа акция бұд кітағысты. Дарите подарки близкимден, бұл мартайға болуқтақ. Бұл акция сөрін сыла сорғаден бұл үшөй бірғаннақ ставкалақ кредиттері беректәқ бет. Ол күрдік бейеқа бұл надежный клиенттерден бағылар. Үшөй кредитный историялақ клиенттерге, оны зарплатны клиенттерген аллақ бұл именно кредитование көрілінне. Онтынжа бұл кредит үрдік кәмей туқтан тұтылықтағы, оны қас суммағадылы бері ағады? Антон, опсайнан бұл кредит 10 тыңчаттан хетті үзбе 10 тыңчалы болар. Бұтуақ клиенттарға, надежный клиенттарға. Антон, до 1,5 миллионов туқтарға, именно зарплатный проекттақ клиенттер бітігер. Опсайнан бұл суммата доходтан тұтылықтақ. Она бұл доходыттан расчетный лимит ұлатынара күрдік сазайомшик бейлық бұтын сөп. Аймағады бұл батар білер кетеді болын сөп сазайомшигінен. Кейінен бұл именно бұл кредитін сабарғар дифференцированный, онына аннуитетный платежын төлін сөптен 2 вариант беребет. Қалыбыр хорақ бана бербеттер, бегі беребет. Онына әбейтін жөсі бұл дополнительный комиссиятайын хоқ кредиттер. Отын Россельхозбан бейбелер бітінен үгіз әлбәқ оңынақ, нәхиленеғ әлбәқ оңыны берер. Отын сағамай сүрінлері қандығы, нәхиленеғ орду қандығы тұттары. Саха сиренжано опсайнан самый себелюры продукталара это потребительский кредит ден болар, ол ихинен рефинансирование ден бар. Рефинансирование уже биляллер, жигенен эти перекредитование ден болар. Хеп бир бантан атын банга чепчетилях кырасагос төлөбүрдәк брахыннах болар багалак буллактарынан көһөрөллөр. Онлук холобур хаста бантан хомуян 2-3-4 ин кредиттах булактарына бир кредитка хомуян уже экономиялах төлөктөрүн сөп. Холобур автокредит, потребительский кредит, кредитная карта ген булган онну гыналар. Онна билеген уже рефинансированиятан улаханнык хөбүлүлөр, онна тутталлар, жоннор оннук популярный услуга бар, бейеха, оннук жигенен тоқтығыры қана хоқанны жигенен услуга. Онтан қолыбыра рефинансируйда мұт кредиті өсі рефинансируйда оққа хөпту? Оннук та бұлдар, көңілленер қолыбыр бір бантан 2 банға, онтан 3 банға симбир көйіққа хөп. Оннан жигенен ограничениеті кыра. Самое главное рефинансирование, ханга кредит ылбыт булакытна 6 айдан биддер рефинансирование көрүллөр. Онна кредит бүтере чугабыт булланы 3 айдан уже көрүлүбөт. Тога жетек уже срока атчыр буллады. Оны уже кредит срока бүтенерер булланы смысла да хох булган халар. Онна жигенен самое главное все положительная кредитная история булуктах. Просрочката хоқ болуқтақ, клиенттер бұд. Стаж үлетін бүтәхек білеген үлелер серегер 6 болуқтақ, кірата опсе стаж бұд 1 сыл болуқтақ. Отын рефинансирования келен бағалақ оларын еділері тейбекке ғылжар жоңға әргеға хейгеті өсі бәлеті геті. Бастықы бөчірат қайықтақтары. Отын жегенен бейеқа рефинансированияға қандық бары кеге ұлын сөп, бюджетіне де болын, зарплатыны да болын, зарплатыны жоңға өсі чепчети бар, әбі, онна холобур жигенен услуга хоқ, эти рефинансированиялар оформляйын дылдығыр. Бейха офиска уже кәлен консультацияланан, соттан, графиктарын ылан, уже сравнигынан атын баннары кытта, оформление договор түйірсеққа хөп. Онно жигенен паспорт надо, зарплатный клиентнах буллагана, онна рефинансирование быхытынан өссе әбі кредитный договор, график, онна төһе сумма халбытын биһи билихтах буллах битти. Олонтон бастыкы банктан клиенттер справкаларын ылыктактар. Ол үрдүнөн өссе холбур зарплатный болбатах жон, туора атын бантан келбит жон, 2 НДФЛ справкатын ылыктактар. Хеп, тога жетакы биһи доходтарын эме агыктак буллах битти соттан барын. Онна өссе бу холбур жонго 2 ограничения бар, возрастной, холбур сүрбе үс састырыттан 65 саскадылы көрүлдер, рефинансирование, опцион потребительский кредит хеп. Онна
Самое главное, уже кредитная история лах болухта. Оно корюх канада. Обсайна это были рефинансирование шуяден холор билеген Джон төлүрэ элбах булды. Бургана хүлбе бес ин бурганах булдаганы билеген 10-15 ин бурганах рефинансирование балдар. Олеген холор ки ежемесячный платежын кычытын сөп. Олеген холор эти времени булан келен консультациялан эти рефинансирование каята катына именно бягат барас хоткут кычын сөрүндү кычын сөп. Оны тух акциялар баллар, интригне акциялар, кылгастык. Антон интригне акциялардан бу холор бу 8 марта келди, кереңардар бутун анын хебестени кардалемете бу бияха бу кереңардар бар буланнар бу эржоннор бары деген подарок көрдүк тахпит холор баңы бияха акция бытынан көмүс онорун көмүс подарочный монеталар балдар. Оны кийинен холор бу обычно мартайга жоннор ханнара баралдар булдана доллар атылыбыт. Холор эти ол доллар бут республикалардан бартына атылыбыт. Онна индивидуальный курсын уруктун сөп. Спасибо. Калин ол житагы